terus saya. Ayo terus. Ayo terus. Ya toh, kalah. Halo Azam. Ondel-ondel. Azam lagi ngapain, Zam? Azam lagi main game deh. Ondel-ondel Mali, boleh masuk nggak, Zam? Boleh sini masuk. Yeay. Ondel-ondel mau main deh. Emang ondel-ondel Mali boleh main gamenya, Zam? Boleh kok. Asik. Ye 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 ye. Main game. Ingin deh. Asik. Ye 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 ye. Main game. Ye 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 ye. Seru banget nih main gamenya. Asik. Enak kan deh mainnya. Iya, Zam. Enak banget nih main gamenya, Zam. Seru kan? Seru. Ye 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 ye. Halo Azam. Halo ondel-ondel Mali. Ondel-ondel Jamil. Ondel-ondel Jamil. Kalian lagi ngapain? Azam lagi main game. Iya, kita lagi main game nih. Seru deh. Asik. Azam kemarin puasa nggak, Zam? Azam puasa dong. Ondel-ondel Mali juga puasa dong. Full lagi, nggak bolong. Wah, hebat. Ondel-ondel Mali puasanya full. Azam beneran puasa, Zam. Hehehehe. Beneran deh, serius. Wah, Azam hebat juga nih. Puasanya full. Zam, kita main ke taman aja yuk, Zam. Tapi kita lagi asik main game. Daripada main game terus, Zam. Lebih baik main di taman, Zam. Bisa ketemu teman-teman yang lain. Lebih seru loh, Zam. Gimana ya? Main gamesnya nanti lagi aja, Zam. Kan nggak baik juga main game lama-lama. Nanti matanya sakit loh. Oke deh. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Ya udah deh. Yuk kita main ke taman aja yuk. Oke deh, cangcingnya babe. Ondel-ondel Jamil mau main ke taman dulu nih sama Azam sama ondel-ondel Mali. Cangcingnya babe semua, kalau main game jangan lama-lama ye. Nanti matanya sakit. Mending main di taman, lebih seru. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah.